I pozdrav svima pratitelji, dobrodošli u drugu epizodu Clash of Clans. Znači što se tiče male slike, ne znam zašto, ako ovu epizodu bude nova slika, mora promijenim igricu. Znači igrao sam malo više, došao sam, ne moram promijeniti. Znači upgradeao sam Bricks na level 3. Znači Bricks sam na level 3, znači sad imamo kike i možemo napasti. Znači možemo da ima kako ovdje, sad ćemo vidjeti. A ovdje je teže malo. Ovdje ne znam bilo uspio. Mogu probati. Znači, mislim da će uspjeti ovog prvog, ovog drugog. Mislim da ću sigurno. Znači već idu na njihov dol, a kike idu na top. Znači dobro smo krenuli. Znači igrao sam malo više, igrat ću Clash of Clans na Clash Royale. Znači ako bude ovi epizodi malo slika, mislim će i prostati. Malo još s malom slikom. I slušamo drugog topa. Još jedna osvitom hal, 4 kutice. I ovu partiju smo 100% uzeli. Znači, srušili smo tom hal, srušili smo kuticu jednu, srušili smo drugu, srušili smo treću i još imamo jednu. I srušili smo četvrtu, to je to 100%. 100% 3 zvijezdice, 1500 golda i 2000 eliksira. Znači, koliko ćemo eliksira gold. Stavit ćemo vojsku da se pravi. I ubrzat ćemo je. Znači, idemo u multiplayer napasti. Malo daje. Neću. I ovo isto. Ne. Evo ga mogli. Da imamo kućice po čoškama. Ne ima, znači samo ima jednog topa. I sigurno puno. Tako, mi stopimo jednog topa. I idemo. Znači, mislim da smo prijatelji, imamo dovoljno vremena, sve su. Znači, krenuli smo na tom halu, 36. Sada nam dobro ide. Znači, vama smo srušili Town Hall. Znači, sad ćemo srušiti. Evo ga.
Izrušili. Imamo 3 zvijezdice, 58%. Idemo eliksir. Ostalo još eliksira. Čekali smo sav gold. Što imamo eliksir i to je to. Znači, zarušili smo hamac, imamo još jednu stvar, dvije. Sad imamo jednu laboratoriju, imamo zarušiti. I to je to. Ako ovu epizodu bude mala slika, neću ni... Koja ćete mogu primijetiti igr, zato što me nervira kad je mala slika. Ovo se dobro. Čistali smo da se borimo Tom Hall na level 3. I sad ćemo opet da se pravi vojska. Brzimo. I idemo napad. Vidimo možemo govline napasti. Ne možemo. Malo jače. Ali možemo ići u multiplayer napad. Ovo je dobro. Dobro smo krenuli. Samo što na ovaj top sve strane tamo. Dobro, složili smo jedan top i Arthur Tower. Imaš jednog topa. Mislim da ćemo njega uspjeti. I ja mislim, ako nam budemo imali dovoljno vremena, smijemo u partiju već pobijediti. I idemo. Znači, krenuli smo već na tom holu. Uzeli smo. Uzmemo gold. I eliksir. Znači, ovo. Znači, uzmemo tom holu. Ovo će pozove trajati, ne znam koliko. Oko 10 minuta. Srušili smo Hamilton i srušili smo ga. Tako. Znači idemo na... I uzmemo golda i eliksira. Ostaje još 500 golda i 700 eliksira. 750 eliksira i 400. Razvoj uzmemo, znači sav smo gold uzeli, sad još imamo eliksir i to je to. Ali ja već uzeli smo 3 zvijezdice, 100%, znači 1600 golda, 1346 eliksira, 30 pehara i to je to. Znači, dobro. Možemo još jednom nekog napasti i to bi bilo to. Znači, možemo još jednom napasti. Znači,
ćemo ovoga napustiti. Evo ovoga bi mogli. Znači... ovako. Znači možda ovu partiju izgubimo. Loše smo krenuli. Znači ovdje sam na kiku, ostao su još dvije. Možda i drugu uspio. Neće uspjeti drugu. Dobro. Ubili su jednog arčera i idemo na drugi top. Ča mislim da smo na ovaj drugi srušili. I uspio smo biti srušeni. Sada uzmemo eliksir. Uzmemo eliksir ovdje. Znači, idemo na tom bol. Znači, mislim da smo pobjedili sam vrijeme. Ako budemo imali dovoljno vremena, sada imamo 57%, jednu zvijezdicu. S nje strane košta. Imaju jednu kućicu. Ajde. Znači, ovo epizod traje već 12 minuta. A traje će 14. To možda zavisi koliko budemo narušili. Imam još minut 3 sekunde. 100%. Znači, uzeli smo dosta golda. Uzet ćemo sad eliksir. 75%. 8 sekundi. Teško da ćemo stići, ali možda stignemo. Imaš gold uzeti. Imam još 3 sekundi, imam kućicu. 25 sekundi. Znači možda uspijem. Ali imam još 20 sekundi. 17. Jarčar idu. Će li uspjeti? Za 10 sekundi srušiti kućicu. I uspjeli su 3 sekundi sruše kućicu. Hatane. Znači dobro. Sada imamo 3938 eliksira i 4000 golda, znači full nam je gold, a eliksir Hama nam je full, fali nam još 62 da bi bio full, 6. smo level. Znači to bi bilo to. Ove epizode, subscribe, like, share i pozdrav.